Evo ti živiš u jednosobnom stanu, to je, ja ne znam da li ima manji stan od toga, mislim da je to najmanji stan. Taj najmanji stan ti plaćaš mesečno. Ja plaćam taj stan mesečno $930, sa obzirom da nisam izlazio iz tog stana već nekih 8-9 godina. Čim bi izašao, cena stana bi mnogo više skočila, ali oni su limitirani da mi povećavaju samo 3%. Znači cena stana bi bila koliko? Pa između $1,200 i $1,300. Znači $1,300 je stan. Govorimo o tome koliko, pošto govorimo o tome koliko se zarađuje i kako može da se živi. Znači neko ko prima platu $1,700 ili $1,800, kad plati stan, osnovimo neki $500-600 za život. I sada tu nismo računali troškove, hranu i benzin, pošto tamo svi voze automobile. Koliko se, evo spomenuli smo na primjer ljude koji rade u banci i ljude koji rade u zdravstvu, kao evo na primjer medicinske sestre. Poznato je da su medicinske sestre, istraživanja pokazuju, među najugroženijom populacijom kad su u pitanju radnici, zato što one rade i danju i noću. Istraživanja pokazuju da medicinske sestre koje rade u tom ritmu imaju 4 puta učestali rak dojke nego žene koje rade u samodnevnu smenu. Ali kakav je to život? Koliko se tu radi? Ljudi, pošto ne mogu da zarade sa jednom platom, znači evo $1,700, ono što sam ja video, to je da ljudi rade po 2 posla, čak sam upoznao ljude da rade i po 3 posla, tako da su oni po ceo dan završe jedan posao pa rade drugi posao. Tačno. Ima baš, ja znam dosta prijatelja koji skaču s jednog posla na drugi posao i oni bukvalno nemaju ni vremena da jedu. Ja radim s jednim kolegom koji radi baš taka 2 posla i on radi 7 dana u nedelji. On kad god priča sa mnom, on kaže ja jedva stignem da pojedem. Tako da, a on ima još tu neke škole u koje ide, koje pohađa, tako da on stvarno nema vremena ni za sebe, ni za prijatelje, ni za rodbinu. On je totalno okupiran poslom i ja ne znam koliko on može dugo drži, ali cela pozdana je toga da je to neki borba za preživljavanje. U svakom slučaju, ljudi koji imaju neka znanja, evo spomenuli smo da medicinske sestre, postoje ljudi koji mogu dobro da zarade u Americi, koji imaju neka znanja koja se cene. Dakle, oni imaju mogućnosti da zarade. Evo, možemo da govorimo najpre o toj grupi ljudi, da vidimo kakav oni život vode, pa onda možemo da govorimo o onoj mnogo većoj grupi ljudi koji preživljavaju. Ali evo da govorimo o ovima koji imaju najveće primanja. Na primjer, moj prijatelj iz Sakramenta, koji mi je registrovao centar u Americi, on ima godišnje primanje preko $100,000, negde 120.000, znači to je negde oko 10.000 mesečno on prima. Ja znam kako on živi, ali evo, tebi ću da prepustim reč. Znači, oni su svi u kreditima, oni svi su u onome što se zove dužničko ropstvo. Znači, kako izgleda taj koncept ropstva? Opiši nam kako ljudi koji u prvom trenutku kad vidimo imaju visoka primanja, kako im ta visoka primanja ništa ne vrede, kako oni ulaze u tu jednu mašinu da postaju robovi. Znači, govorimo sada o nekima koji predstavljaju jedan manji deo populacije u zapadnom svetu, koji imaju dobra primanja. Kako oni, iako imaju dobra primanja, na prvi pogled su robovi tog sistema? Pa vrlo jednostavno. Evo, ovo nije nikakva jednačina niti tablica množenja. Ovo je samo 1+1, s tim da čim oni zarađuju mnogo više i čim su primanja mnogo veća, oni ne mogu više da imaju standard koji su imali nekada kad su zarađivali $10-15. Znači, njihovi zahtevi, njihovi standardi, njihove želje se povećavaju i oni se sigurno ne kreću istim krugovima u kojima su se kretali kada su imali manje plate. Tako da oni u stvari se natiču jedni između drugih ko će bolje imati, ko će više imati, i to je stalno jedna trka da se imaju bolje nove stvari, da si u korak sa modom,
ti moraš znači stalno da budeš u nekom trčanju i u nekom smislu želiš da stalno budeš ispred drugih i onda se trudiš da imaš bolje auto, bolju kuću, bolji bazen, tako da to je jedna rupa bez dna. Evo, na primjer, ajde da to ovako, da govorimo praktično, čovjek koji živi u iznajmljenom stanu, kao što ti živiš, to se tretira kao da si neki onako prosjek, kao da si neki, znači živjeti u iznajmljenom stanu, kako se to tretira? Pa, evo, ja ću baš navesti jedan primjer. Pošto sam ja menadžer i imam neku vrstu reputacije tamo, oni meni stalno dolaze sa idejama, oni mene savjetuju kao, u smislu ti si menadžer, ti si završio medicinu, ti bi trebalo da sebi omogućiš da imaš jednu kuću ili da imaš malo bolje auto, čisto kad ideš na neke sastanke ili kad voziš klijentelu, čisto da se oni bolje, ugodnije osjećaju. Tako da... Kako oni tebe gledaju? Znači ti voziš, ajde da kažem sa američkog aspekta, mali auto, to je Mazda 3, živiš u jednostavnom stanu, znači ja sam imao priliku da budem kod tebe, znači to su 2 prostorije i kupatilo, znači kuhinja i kupatilo, jedan mali stančić, i sad da ti si menadžer, oni na tebe vrše pritisak da ti imaš kuću, tako, kolika je cena, evo, kuće, jedne prosečne kuće, ili kažemo jedne jeftinije kuće u Kaliforniji, kolika je cena kuće, pa ćemo onda da se bavimo nekim drugim stvarima. Pa svi znamo da u kakvom situaciji se Amerika trenutno nalazi i većim delom razlog zbog toga je pad nekretnina i problemi s nekretninama, ali cene su i dalje jako visoke srazmjerno primanjima današnjih ljudi. Evo, prosječan stan, znači mi govorimo o dvosobnom stanu koji može da ima 100 kvadrata, a ne ni toliko, kreće se između 400 do 600 hiljada dolara. To je stan, a kuća? Kuće su od 600, 700 pa nadalje, a zavisnosti u kom kraju osoba traži kuću. I sada čovjek hoće da kupi, na primjer, evo, najjeftiniji stan od 400 dolara, on ga dobija, ti radiš u banci, ti znaš kako to ide, on ga kupuje na kredit na 40 godina, odnosno na 30 godina u Americi, na 30 godina, kamate su negde oko 6,5%, taj red veličine, ili malo manje ili malo više. Kada on za 30 godina otplati tu kuću, taj stan najjeftiniji od 400 dolara, evo govorimo o najjeftinijem stanu, znači 400 dolara, koliko taj stan na kraju njega izađe? Stanovi počnu sa kreditima od 10, 15, 30, srazno tome kako su primanja čoveka, ali s obzirom da su nekretnine toliko skočile gore, tako da oni su skoro su uveli i kredite na 40 godina. Znači 40 je plafon toga. Kada se vratim na tvoje postavljeno pitanje, a to je koliko na kraju stan ispadne, pa računajte, oni u njemu uvek kažu stan košta 400.000 dolara. Znači 400.000 dolara stan košta ako ga vi iskeširate u momentu. Ali ja ne znam ko ima 400.000 dolara u kešu. Postoje ljudi, mali broj, ali većina ljudi uzima na kredit, ogromna većina. Tačno. Tako da, vi kad uzmete stan na 30 godina, 400.000 dolara, on će sigurno da vas ispadne preko $1.000.000 posle 30 godina. A u kućama od 600-700.000 dolara, da ne govorimo, to izađe negde i preko 2 miliona. I sad, ono što je bitno, mi sad govorimo o jednom, ajde da kažemo, manje bitnom aspektu, govorimo o materialističkom, posle ćemo da pređemo na duhovni aspekt. Porez na nekretnine je u Kaliforniji 1%. To znači ako čovjek ima kuću, znači najjeftiniju kuću negde, evo da kažem, ili stan od 400 ili, slušalci mogu lako da izračunaju, znači 400.000 dolara, znači 400.000 dolara na godišnjem nivou, odnosno na godišnjem nivou porez je 4.000 dolara, dakle 1%. Znači čovjek svaki mesec mora da odvoji, ako 4.000 podelimo sa 12, znači čovjek svaki mesec treba da odvoji samo za porez negde oko 350 dolara,
a čovjek koji ima kuću od $1.000.000 ili od 600.000, znači treba bi svaki mjesec da odvaja $500. Znači samo na porez, ne govorimo. Ljudi imaju plate kakve si rekao da imaju. Čovjek koji kupi kuću od $600.000, on mora mesečno da odvaja bar $2.000 za otplatu ili više. Pa to je ja nisam vidio nigde da neko uzme kuću na $600.000 da plati $2.000, to je sigurno, to su između $3 i $4.000. Znači da bi imao jednu manju kuću u Kaliforniji, on mora $3 do $4.000 samo da plaća mesečnu otplatu za kredit. U većini slučajeva je tako, mada oni imaju neke trikove da može da se smanji mesečna rata, ali u većini slučajeva je između tako $3-4.000. I sada videli smo da službenik u tvojoj banci ima platu $1.700, znači on ne može da sanja da ima kuću u Americi. Međutim, ja sam vidio da ljudi maksimalno izbegavaju da žive u stanovima, da oni koji žive u stanovima, oni se tretiraju kao ljudi nižeg reda, to sam imao lično prilike da vidim, i onda ljudi rade po 1 ili 2 posla, imaju 2 plate, muž i žena, da bi mogli da plate tako visoke mesečne otplate. Da ne govorimo sad o otplati za nameštaj koji oni kupuju na kredit, da ne govorimo o automobilima, oni si voze dobre automobile koji nisu njihovo vlasništvo, nego vlasništvo banke. Tako da na prvi pogled kada čujemo da neki imaju plate $5.000 mesečno ili 8 ili čak 10, u stvari kada vidimo koliko oni mesečne otplate imaju za kuće, automobile, nameštaj, garderobu i tako dalje, oni zaista ne mogu da izdrže sa tim platima. I ja sam imao prilike isto da vidim da bračni parovi, znači oboje rade da bi mogli sve to da otplate. Da li oni imaju vremena, evo ti nam kažeš, da li oni imaju vremena da se vide, da se druže, da viđaju svoju decu? Ne, apsolutno ne. To je jedna trka, kao što smo rekli, za novcem, ali treba bi samo da napomenem razlog zašto se mnogi ljudi odlučuju da kupe kuće. Prva stvar je taj prestiž, što je imati kuće sasvim nešto drugo, a druga stvar koju oni serviraju svim klijentima je ta da oni dobijaju olakšice kad plaćaju porez. Znači, ako imaš kuću i ako naravno kući nije otplaćena, imaš neku kamatu na toj kući, ti možeš da oduzmeš tu kamatu od tvog godišnjeg poreza. Znači, oni ih upecaju na tu malu neku cifru s obzirom koliko će oni morati da rade, da se izlažu stresu, bolesti i drugim stvarima da bi otplatili i da bi zadovoljili standarde sveta. Dakle, onako konkretno rečeno, ako prihvatiš da budeš veći rob, imaćeš navodno bolje olakšica. U stvari nije tako. Ko prihvati taj koncept ropstva, zaista nema kad da se vidi, nema kada živi. Sećam se kad ja, moj prijatelj, ja sam bio u Americi i on dolazi, on je bio na godišnjem odmoru ovde, i kada se vratio u Ameriku, ja ga pitam kako je bilo, on meni kaže, šta da ti pričam, kaže, tamo se živi, hoće da kaže ovde se živi, kaže tamo se živi, a ovde u Americi se radi, ovde se ne živi. Ja mislim da je to dobro rečeno. Ne, apsolutno. Tamo ljudi stvarno nemaju ni vremena za prijatelje, ni za druženje, ni za nikakve aktivnosti. Ja znam jedino ljudi koji stvarno izbore se da imaju neku fizičku aktivnost, i to ljudi koji ustanu u 5 ujutro, pa odu u teretanu na nekih sat vremena, onda trče na posao, pa su na poslu 10 sati, pa onda izgube sat, 2 u autu da bi došli kući, tako da on bukvalno ne vidi dan. Ja ne znam koja je svrha života za koje je nas stvorac stvorio, ako mi ceo dan podredimo trčanju za novcem i radom, a nemamo vremena za druženje i za prijatelje i da podelimo radosti ovog sveta s drugima.
Dobro, dolazi vikend, ljudi koji rade u nekim državnim službama i tako, oni imaju neke slobodne